Ajung zenina isue team hili team the discipline the zang the clay chui bongli introduction the salaga to make inam tingai dele Bible verse ji Bible pamen pa mi ai ka thala le rawi tu sau the I akashi in the pa lu ngai dele Hebrews with chapter 12 verse 11 ji ka shik wivang machin kami je Bible English really discipline discipline ka sahi psycho rahi ring pha maning la ka khanang mang thai jide mirin hili discipline ka sahi ka shugawanga here ka khanang thai ring pha od maning mane discipline ka sahi ka chot od ne ga jine ka now the machin khami aina kharak sam ka phang ping china khamashung khang wrong way chingri ka hai athai sambangai jide in the long run, discipline naina karak sam ka phanga mi bing jina athai mathai ko khamashung khang wrong way chingri ga hai wa athai khamthai samangai jine how go phok liver discipline ka sahi ka khanang ne da phaning salabai ka discipline sam ka phanga naw ba jina naw da mahai mai jine discipline masam phangla discipline na karak masam ka phanga mi ji in the end awivang kamahai mang samne kji aju Bible verse li samang dale iwa kharjan ning jangla kjine chena ngui la kala tinkle the comics le kchung ga bai ya na tum guni thot pinga tinkle kji himthel bai tinkle the le ko itum war chalaga phone ma le mada tinkle hi waing rock kjine yung so school le khira ga ina khuyung ra la kji pa akhama the jang waing rock la ka aya jon thang December line CLC meeting CLC board meeting da ja tinkle ji serious sign le sada inaw wi khuyung mi da le tinkle we khrjana ga isha sangai ji awawa khana naw merely hey now lui ga khui ji tinkle wa ga chungja na mayang we village we gaung village we khrjan mang ji ne na we lui ga khui ji straight in the khilo ta tam mi ji now mere jina avavu we kang mangana ji discipline masangai ji pai chawo ba ni khithai gla da kui pa pa la ga kup sangai ni harvest atam jili awi lui ja so uneven tuk nem ku chui la le au da harvest mam tha thu ji de kharjan jili ka awi neighbor ba avavu we kang khang na ba straight and lui ga kui ba jina so khami samang dai mi rin hili itum discipline hi mi chung kana misunderstood now ra bing nala discipline sam ko bang ya as tandi sam ko bang ne punishment ne here hardship ne the khide inaw lela ina ragli punishment di chai saw ko mulungwa chide awan na kisa de saw ji le ina hang jina linali best version I want you to be your best version and in upgrade ka sane in hang jide thingai na le upgrade ka sane jaka aphap ta jane ka now me being na itumli discipline ka sahi khar now ain dang dai tum misunderstand sai in the executive secretary sala ka pam hi so now being na phone sara la ga as na wi ja decision khuyo now ai de chi tha ge ji de chi ta da chung kham tha la chung ra ba mang na ngai gi discipline ka sa ka ji hi itum na misunderstand sai ka bible na ga hang ba itumli vreran la bai avavan la bai church la bai kharnau bing la bai nali ili discipline ka sahi itumli shape ka sane jiko shape phamik vai best version na we version kam thaba upgrade ka sane in the bible li Jeremiah we chapter 18 verse 1 to 4 in the pasok mahalilin thada pa khrijan ji na tumli pas thengai ji ne revap na Jeremiah li ka hang we tuine verse chapter 18 we verse 1 to 3 4 jili verse 1 jili pro ho na hang ham kasema we jide potter ham ngale ham kasema we shim jili talu jili ina nali iwi tui hangra jaina ina ham kasema we shimli kata tran a ham semsai Jeremiah na kahang na da potter ba we shimli vaja potter ba je ham semsai ding lewi ham semsai
verse 4 jili sem ka khui hamchi mathada mashok kachida ana lekhon chi khuida khangatei ham sem lui shite salui shite jide hamji sem laga mung ta thu ga potter ba jin ningyang mung thu ga wang lei ji sa khui lui laga ham kadei salui da sai jide Jeremiah na tayeng laka manglana na matwingi jide ya eva ngalei hikthal mo potter ba je vre raramo an ili discipline ga salomo lui khawa ba jina awiyam goiwe athaiji chungmei da mathai gawai hak mei da mathai gawai prune ka sath hada or a one way gardener ban awe a one khawanji mathamai da hak mei da on khawai katat kadal hada prune ka sath hada revran ithumli discipline ka sane kajine ina khayon atamli nana sayon gai atamli revran ithumli discipline ka sane discipline ka ji here training khami ka thane punishment manim ko ko ji tumli ina na tumli he remind sa ngai ne here training khami ne here guide ka sane here tam ka ji thene Proverbs chapter 12 verse 1 jili na pasok hang khamachinli jide discipline ka sali leigashia chi a worldly leigashine kha hang khamachinli ning ka chaya chi mangkhamuna aju chur sili le da clay idum being discipline ka sajili ning ka chaya na ji bible na hang da mangkhamuni ji ko nali avavana discipline ka satran kharnau being na church we ram kharnau being na discipline ka satran reverend nari discipline ka satran nali tam khamitran nan ji h mang na ngai ne ning chai kharnau being na tum ta chang ning chai ka bible na hang da mangkhama ni ji ko ka discipline ka sajili legishia mi pa ja ning chang a pa ja awoli thangkhamaili legishia mi ne discipline ka sahia leishia da tam khami ne ina inauli leishia da discipline khami de mi we nauli khi mi sa gida mi we naw je ning khan ne jaw ra ina leishia gida inauli ina discipline ka sane ina care saw gida discipline ka sane ta kamai ne Hebrews chapter 12 verse 6 jili ina pasoke pro hona leishia mili rak kala anaw mayerana da quick sanga kachivali tandi mi jde nanda sayon gai atam tran riran nali tandi ma migla riran nali discipline ma migla nanda sayon gai tran nisava wana nali hangkam chinta da ngani la tandi kami da discipline ka saji nawi awi now side the kami ne jine takamai na bible hilila Vrana legishia kachangkat awi naune gaji pingjili khayon taran anatandimi awi naune dan shan ka khui mi pingji vrana rak jena idum nehili lesson khiki jibava nana sayon kaya damli vrana nali marak thuraga vrana nali dandima mi thuraga va something is very wrong iung so nawakale khumang raga ashi achala ko ine mirin sakauda asha wak to hina ganja lui size de ring pharan no da ashi vreri ka thaya simkhurne awo we thoughtly pastor sa we simkhurne ring shiai da wak to na ganja lui ti wise de mi khongnai bing ba sim na sa koi paisa la gari la lo ashir sa bai ne ga da wak to na sa ji jail li ba chang de jelly jang laga chiwi khishok khwai ga sa jiri chot chi laiman chang laga sa khide ashina lesson learn sa de ya ishiba ma sa bai phung na wa ta hang de asha wa jila school ja sa sa jine so now being na cham mang ki kam thang chi asha wa na cham sa jai ka cha laga mu lo laga sa khoi de se ya ishiba da ashi wi liningli isi live every run discipline sai da shin paning khoi de inaji ka hauna ji de ya we rawi now side the discipline ka sane ka ji ashili lesson ji tam khoi de le de aju na yu mi rinli na ina sayon khai tamli
ki khala guilty feelings la malai ma ta nam sa kai ta da Rawi mangali la ka khyak la malai miu mangali la ka khyak la malai ran la marak discipline na masala na ring da le ka arui wi bible ji yengai ka ba cho some ran na li give up sa kai ka tha do mai te wi tuile khut tha ba ji de ka zai da doctor na nga har ga maram re ji ga khut tha ba ji eh ma kana ri mre thiaw re nali ili marak thura Rana discipline ma mithura chikaba itum nga chigi jigo itum rivare ya rivada na ning uglung ka piawlo na rawe naw mang sa thu jai de ka nana makham ya wat ka sa dam le rana na li discipline sa ga ya rivra ili mele shimne majrak lo bible na hang da awi naw ne ka shenga naw bing liver tan di mi e ji hi bible li sang da le Hebrews chapter 12 verse 7 and 8 jili in 7 and 8 li in the pasho kai tong nang namilo avavu wi tandi khami wi ka chochi khanglu chide khanglu avavu na nali tandi khami ji khanglu na thum wi ka khanang china na thum vre wi naw bing na ka ji ji theira nali tandi midle ya kha na ka chochi samang de le kha na rawi naw ne giji theire jiko avavu na tandi makhami naw khipa lekla verse 8 li naw ngara psychorally khamachin thada na thumli mamachin akha awi naw akachangbing maning mana nali ili rana mamachin thuraka nawi mirinjili Mama chintura jakana rawe akachanga ihi rawe akachanga now meaning tura the Bible hang day ka rana itumli machindale ka discipline sadale ka nan sayon ga tamjiri discipline hi ledale ka na ihi rawe now khog ji chin proof sai jide avavu leki shia vavu na nauli le shina how the correction kami thada Muruvadai the correction kami nim de yang kring ai the correction kami meaning de leishi ai the correction kami de ji kami thada rivrana itumli leishiao the itumli discipline kami ne mahailo ning ate se rivrari hanung se jine discipline salaga itum ring se maramba discipline himalega itumli reik sang growth hi lamalai mro correction ga ji himalega mature masam ro School kalaga ojana kadam now jili discipline la masama awiji correction la masami cover now jikata the improve raura kapi khangai khet la ni khane the correction masami ga kata dam shung shogura an answer ga biji yon sala la here yonar ko hita the sagi ga jine the correction masami ga now bajina kata de awi katam shu improve sara we rana itumli discipline ka sahi Mahaye the Kulo. Ajo ito mirin ki bama may rawi discipline will lungli ring the lake la. Shim kurla labai, akal labai, personal life labai. Rana discipline sadale then the paning kuiga na mahai. Sea salaga rivrali lat umkavaine. Hebrews chapter 12 verse 11 jili. Atang pasho gaire ka shikhuivang machin kami saikori ring pa maningla. Ka khanang mang thai ka naudava machin khami aina kharak sam ka phang ding jina khamashung khangarong wi chingri khai athai samanga jena kharak ka ji rivana discipline ka sahe me really discipline sam ka phang he purpose lego now the khigla ka pha shok khawai ko khamashung khangaronga me ring khawai ko Discipline masatu rogava discipline mang waga mi ga da masungda ringura discipline salakring he na chingri khai sambang vai ko discipline wa lungli na na rule wa lungli ringa na chingri khai sambang ra rule kai la ga ringa wa na posai son ra na tu ma thang le ngriao da le volley we rule jo discipline wa lungli ngriao da klenda rule kai ga referee na pi khong ga akabasin na point samang sonaura discipline lega mangla rinli maturity samang gawane
mature ka sa ka ji hi revra na ning jang aya chon da ina chong dan ri la hi na ka hang revra hi itu mo ava va na ina I wi now li rei sang la ga matai ka sang ji ning jang tha da awar la matai sang phasala awi ning la phasala rei sang matai sang hak ka sang rar ka sang ning jang tha da revra na la itum li rar ka sang hi ning jang ko aja gum wi tha da le shon da le ka revra we ning jam ning ra Zingum panga iwe spiritual life thada arui lang rai cha ka rivraw ning jam nim ra rar sang gi jini ka thada rar sang ra discipline wa lungli idam na ring ka rar sang ra discipline him yon la ka ring ka more ka sui kya khara sala la itum na jili ngasung sap ra discipline malai thura ka wa ta sang aur discipline malai le ringai ka khamang ga jala ba akla ba discipline mangak ka wa na kong le aur Discipline ji wilungli ringai ga idum self control later. Kumo we desire shai kangai mang kangai kamathang kamarang we desire kya khara salala no we mirinjin na discipline le laga ringa wa chilina musung sabrek jina mo kong lui mira. We rawe kahang na da na chat chapra kla no we shit kasang no we testimony ji consistency na khane chat chapra maninga wa ajum si hiwa phanga hiwa wa yung yivara kana with me really discipline go home le ga principle ma khang wa mi tha na yung yivara ga na ot ma sok mara ga ji then in a point kim ma area li itum discipline le gi jigla ga ji point now area kha in ji mi ga number 1 sa da itum mang la rin we mi really spiritual discipline idar kar sai point ko thumang hang spiritual the point ko thum khigla Seha ka sa we mirin itum seha sa ge ji ko seha ka sa hi mam lai baim ko publicly seha ka sa lang vai privately la namang la na seha sa ge ji ko na we seha ka sa ge ji itum mam lai baim ka khaniali bible ka pa ara lai pa the sro la bible ka pa hi neglect mu sa baim ko ajon dang isi we bible class ji pastor being khal rad advance gram ni phaniung ra resource person awo ba ji Clark Theological College we former principal ne anna itum li hang jde lyric ma ba pastor ja third class pastor ne da jang aish ina hang hi ina hang ji jo pastor kai ga ba hi ungor de da jang na sina jde itum le mili tammi khwai mang bible pa na khlata we ma pa la ga da as itum bible ga ba he na I khlata we mang pa Mili tami khwai le pastor being thum para ka Bible ka ba ji mirin hi itum lei prungra kala ka thumali khokrum worship khokrum hi itum neglect masa baim ko namang le le rale khorum le church le rale le itum khorum prungra khokrum rale khokrum masung no khokrum ka ji itum hi neglect masa baim ko ji bai jen spiritual discipline li hi ka thumang hangau ka seya ka sawe mirin ji na maintain salo Bible ka bawi na we lifestyle je maintain salo kala khokrum na kala tamang la bai family worship la bai corporate church le khokrum bai khokrum ga ji li na mis masa bai ko thum chi hang khangai ne ma thada ice yo born again side yo ara thada mangla rinli rar sangaura da by accident na aning saksakai na mangla rinli rar sangi jimnim ko na we discipline akhaina na khring thran na rar sangi volleyball khang real la discipline na khaina practice sa khangai sa ga them khangai ga them da da spiritual life la discipline jili ring ka na we rar sang mang la rin li rar sang sam mang khaniali moral discipline ba hi la ina I da khangai itum thoughts na we ning phaning la bai na we otsak la bai na we mirin with self control la bai moral na we sa khwa lifestyle hila itum discipline le la ka ringi ji ko sa khangai wa khangai mang khangai za khangai mu zat bai ning li khara khamathang khamarang ra khi tada chi ma zat bai moral na nga ku itum chi discipline hai plong re ka thumali itum atam time management hila itum discipline hai plong ro ko pi khangai li pi thui khangai li thui sa khangai sa cha ngai ma chi pai thura atam hi ma le thura itum nui laga ba time pass ka ji le sa de atam
ji ra mat chat ka chi tha ji jang tha da time pass ara 7 days a week la mang chang ji ga da chat ta le la ka jang atam hi ngiya song hi la lai ri umpa ka ya tyo ka sang mai si jang ma pa ko brang la ka baro taw ma pi ga ka ma sa pai ki ji ya atam ka shivam jang hey heron la be na tu me atam ji waste masalo kan khana ri shi jin lo kala na we ot ka sarano rest ka sarano balance alo na we lifestyle hi kring karaki discipline le lo the next sili tuili in the Bible verse aga pasho ge Proverbs chapter 18 verse 21 hili ibaya ngana amilo Proverbs chapter 18 verse 21 hili jang kathi kala khring la malewi pangshabli leis de tang malewi pangshabi na kathi la khring la pangshab leis de ipa hi tum control sa ba khot na lak rako male ba hi mili thing success la ring success la nawi maleli leis ko controls us discipline has mam tu pa pas tu kham tu ri itum discipline hai se klei tu me attitude sa khawa acham aram hila itum patience leila kaina humble leila kaina ring shap ko ba itum practice as mi ko mo itum lang so mi yur ne patience lamlem mang rider na vivraw atam na mang rider ga jine patience le se ina ewi now bing li hang jar now bing ji ja YouTube ke tiaw yang ga ji second phanga we advertise hi mang riders de ewi now je swipe skip sarada ina ya ina wa khanang iduma hapta khang rai sapte re da nui lagat Doordarshan channel mang saumo chili next Sunday ungi ji cinema ji saptahi ki li hang mi ji ne Wednesday re ga tran la ituma ji pen sing la i cousin itum bing ji fal le notebook sing la ga one whole week we the main bing ji saptahi ki li hang mi ji na wa Hindi na chiwi pungja li chi leire Wednesday pungju shali chitra har leire no cha ji ni tho no cha la ga chi thang cinema ji ba ji li shole shore not shole Sunday li ne ji tum ngai shap ji de aro I now second phanga ji la mang rai ra patience me ing chi na ji de hai ta che thadan no thum li cinema ji no ning ma thing vai ka hang ne patience le gi ji ne mi kumo ya running la being revran red kha ta mang rai ram the swing rui khai chung le de revran so mi ra da le de ga ji mang rai ram da ta dong le ga spoil sa khai in a is so we khajan ji phaning ji de cha thai nai da shugul mang rai ram da awi bird right ji plate dal we plate agling thu za hai de mirin destiny ji amai khar ne choose being a maker the inheritance a maker lik zat ne awi blessing ja ga ji ka shik mang rai ram da thu za hai da da yaron la being itum chung ka ju hi da da mang rai raw at the mang rai la chat khai le ko ka anyway tui gai na man lung bai ka ra ning te ka revive chance le ko revive second chance le ma thi rang ka na na ina yon khai le salala revive la dung lo consequence phung ka ngai discipline shai ka ngi tum shaira la dung ra revive nei tum mi phyaw mi ra fresh start itum ni revive mi re okay hanung la ka discipline ka phung hili the best example here approach is Christian ji pa ji mang ji ja hang out approach Christo example itum na Mark chapter 1 verse 35 pa ga avang thor song se ha sa hi ava discipline le de kala ava ariwi Matthew 4 way temptation ji yengam ko sui chi pi na ko sui ra sala ava discipline na ga ina masung shabta le de kala awi kahang khang na wi chang Philippians 2:8 li hang ava wi kahang khang na ji even death on the cross mai shila kahaya cross li sak tat gjia ma ka pha bi wi jali ma pha mai tui gji bing li cross li sak tat dei chi ai na tang da a kahang na awi discipline gleji itum proverb when tam khuise Luke chapter 9 verse 23 li in the pasuk
Kachi katha mina iwiti shurga jaika aklat the we ningachang hor haida awi cruz pungda iti shuranu. Bible li disciple revrawe sakang tebing jishuli ka shurabing he disciple kode disciple kajiwi tuyar jay na ju discipline kaji he angyung rai cha jide jene revrawe tishura revrawe disciples are tishura revrawe tishura jay ka discipline mazang la mashruba discipline he itum Rawi now avavasada itum discipline and ringi chiko. Discipline he it's not easy. In the hangsogai the ira pairaka and sagi jimnim is very difficult. Iloji discipline exercise sare exercise with discipline by moral later lenwa. This yong the pay hob leva low like ari la yong la exercise discipline. It's very difficult, but it is very necessary. Discipline malayla maring bam. Katong ilan discipline is a must. Discipline hina mi icham gai mi akali. Mature chalak gaya mi ak sang sakis de. Discipline layai ko kangriaw ba jilila thiam sat akalala lairi katamba jilila discipline changla tamai ga. Miyago on sake. Discipline he itum mi rinli it's a must. Chena revrana itum ni discipline ke sath thran itum mangkaishis. Let us not despise it. Okay, revrada ham sang. Church na karnau bing na itum na sayon ga damli hita da kharak atam jili tam gujithe atam jili itum manur ngaras. Karnau being the discipline kasaji itum accepts us. Ngashay salala kaza salala kyak salala idum Rana church na itum le discipline salala kharakji kuise maramba nanaji miyonai ga I'll give you 3 blessings. Nana aju discipline sadar ringa ka na akama na the hadroko. Lai ka damnaw rubai akalabai aju nana nawi otjiri discipline lai lakai na ringa akama na te hadrako aju neli correction hilina na ningchang da karnau bing na oja bing na neli vrana correction sadak leilina na mayada okay inga chayauge da na correction jili khuide lega khama na mai khaya na sambang rako aju neli vrana la training mi dak leili na ningsang la kaina faithful sala kaina training hisaka na akhama you will be victorious. Kangriao bing na hiri marang kana volleyball ji hiri ral garang reo them nim da tha ashangkulen na hongbei wu khengjo mata na do achio player wai khui ji ga de ning mong jinda kajina tum achumang them nim de na ramli ka thi khring practice sa de le thi khring practice training sa ngai sa kana hiri victory sambang gi da le de mirin na chine no we mirin ji discipline na kind of ring low akama na them therako akama mai kha samang rako discipline hili maning chaya say discipline ka sai ri mrung mawad ro tam khui lo ari ka kha ka shai tha da shai lo it will be good for you ranatum sai korali so mirno amen